Dobar dan, dragi gledalci. Danas ću vam pokazati kako da napišete sastav iz engleskog, a da se ne mučite puno. Evo, ja sam već, idete na Google, kucajte Easy Typer. Kada ukucate, odete na sajt. Tu će vam tražiti jednu temu. Na primjer, upišite neku temu, evo daću vam primjer malo. Pritisnite Enter. I tu će vam izbaciti da kucate reč. Sada pritiskajte bilo koja slova, znači nije bitno, ispisat će vam sastav. Evo, vidjeli ste. Pa došao je kraj snimka, lajkujte, subscribeujte i pozdrav do sljedećeg videa, posebno pozdrav za 6.